Go. Amakuru acukumbuye, ubuhanga, documentary, imyidagaduro ndetse n'ibindi. Siporo sinakubwira byose ni kuri Savvy Official 2. Nongeye kubasuhuza mwe muneza amatwi kuri iyi tariki ya 19 z'ukwezi kwa 2024. Nk'uko mubyumva uyu nguyu ni Savvy nk'ibisanzwe. Iyi ni YouTube channel yitwa Savvy Official 2 nk'uko musanzwe mubizi. Uyu munsi rero amakuru mbafitiye ateye ubwoba cyane kandi ababaje ateye n'agahinda. Gusa nanone kandi tubwira ibi ngibi abo byabaye ngo tubabwira ngo pole mwihangane cyane. Gusa nanone kandi tukaba tubwira nanone kandi abandi bitabayeho ko bagomba kwihanganisha abo byabayeho, ndetse tunababwira ko kandi bagomba gukomeza kwigengesera kugira ngo nabo bitaba byababaho. Rero ni kuri wa tariki 19 z'ukwezi kwa 2024 aho imodoka yari itwaye abanyeshuri, ikaba imodoka yari ivuye ku ishuri rya Saint Matthews, ubwo akaba yari ivuye rero itwaye abanyeshuri. Iyi modoka yari mu masaa 11 aho imodoka yari itwaye abanyeshuri ibavuye kuri Saint Matthews igakora impanuka. Impanuka rero ikaba yabereye mu murenge wa Ruharambuga, ahangaha rero ni mu karere ka Nyamasheke. Iyi modoka ikaba ivuye mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Ruharambuga ku kigo cya Saint Matthews igakora impanuka. Ahangaha ikaza kuba yakoze impanuka irimo abana benshi batandukanye cyane bavuye ku ishuri ndetse na shoferi. Gusa none kandi abantu bagiye bakomeza bateri commentaire, harimo n'ababyeyi babo bana bavuga ati twebwe dufite ikibazo cy'uko abo bana bacu bakoze impanuka. Gusa ntabwo hamenyekana result zavuyemo nimba haba ari uwitabye Imana cyangwa se nimba yakoze impanuka bikarangira gutyo. Gusa nyine nanone kandi uwo bita cyasi cy'amakuru cyitwa Rwanda Nziza gikorera no ku mbuga zigiye zitandukanye harimo na Twitter cyagize kiti dufite ikibazo cy'uko abanyeshuri bacu batwarwa n'abantu bashaje cyane ndetse bakaba n'imodoka zishaje. Ubundi ni gute ibi ngibi bitaba? Ati bakwiye kwisubiza bakagira ibyo bakora. Akaba rero yari amagambo yagiye avugwa n'abantu bagiye batandukanye, ndetse ku mbuga nyinshi hari abagiye babiganiraho kuri Twitter, Facebook, Instagram n'ahandi hose. Bakaba bagiye babiganiraho bavuga ati twe dufite ikibazo cy'uko n'ubundi batwereza imodoka zishaje nk'abatabyitayeho, baringiza bakaduha n'abantu bakuze. Ati cyaba kiza rero no kibingi babikosora kugira ngo bibashe kuba twakwirinda izi mpanuka zitandukanye. Ngiye mwibutsa ko nitwa Savvy. Niba utarakora subscribe kuri Savvy Official 2 kugira ngo amakuru yose nkoze ujye tuyabona, ndakwifuriza kuba ukora subscribe ugakanda ukazogera kugira ngo ubashe kuba wabona amakuru yanjye umunsi ku munsi, gatanu kuri gatanu, ko nya update inzi ugakora share ndetse ku nshuti zawe, dore ko iyi channel idaca amakuru gusa, yigisha n'ibintu bigiye bitandukanye, uko wakora ibintu bigiye bitandukanye, uko wenda wakwikorera nka video zo gushyira kuri TikTok, video zo gushyira kuri YouTube, ama edit atandukanye, uko wakora editing amafoto, uko wakora editing ukaba yuko filime n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ariko tukabagezaho n'amakuru acukumbuye kandi ahishe kure, amakuru ukwiye kumenya nk'umunyarwanda, amakuru yajyana n'icyo gufasha. Ni n'ubwo rwego kandi nanone dukomeza tubigisha n'uburyo hari byinshi wakora nkawe kugira ngo ubashe kuba wakoresha imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, harimo Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp ndetse na Facebook, tutibagiye na YouTube ariyo turi gukora kuri aka kanya. Ibi rero kaba nanone kandi byakunze kugarukaho n'abantu bagiye batandukanye, benshi banavuga bati ahubwo niba badahinduye ngo badushakire imodoka nzima ibi ngibi n'ejo byakongera. Ayo ni amagambo yagiye avugwa n'abantu bagiye batandukanye benshi muri rusange. Kuri Twitter ho ni inkuru iri gucicikana cyane. Kaba rero nanone kandi ibi ngibi by'impanuka y'ishuri rya Saint Matthews ryakomeje kuba ritera ubwongera ngo amafoto murayabona abantu bahuruye, urabona ukuntu imodoka yabaye. Gusa nanone kandi ntihari hamenyekana impamvu nyamukuru yabateye iyi mpanuka. Ndabakunda cyane, mwibutsa mu buryo bwo gusapotinga, gukora subscribe, share ndetse ugatera na comment umbwira ati kosora iki ngiki, kora gutya, kora gutya. Ndabakunda cyane, ciao ciao, Imana ibarinde. Go. Amakuru acukumbuye, ubuhanga, documentary, imyidagaduro ndetse n'ibindi. Siporo sinakubwira byose ni kuri Savvy Official 2.